U krajnje upečatljivim detaljima svetski poznata autorka Ayan Hirsi Ali pripoveda svoju zapanjujuću životnu priču. Pratimo njeno odrastanje u tradicionalnom muslimanskom duhu u Somaliji, intelektualno buđenje u Holandiji i život pod oružanom pratnjom na zapadu. Ayan Hirsi Ali je jedna od najpoštovanijih i najkontroverznijih političkih ličnosti današnjice. Vaspitana u strogoj muslimanskoj porodici, Hirsi Ali je preživela građanski rat, obrezivanje, nemilosrdno batinjanje, adolescenciju posvećenog vernika, uspon pokreta muslimanska braća i život u 4 zemlje, pod 4 diktatorska režima. Pobegla je od nametnutog braka i potražila azil u Holandiji, gde se posvetila borbi za prava muslimanskih žena i reformu islama. Navukla je na sebe neprijateljstvo reakcionarnih islamista i političara nespremnih da se uhvate u koštac sa stvarnim problemima. Neprestane pretnje nisu je ućutkale. Životna priča Hirsi Ali predstavlja pohvalu pobedi nad životnim nedaćama. Kazuje nam kako pametna, radoznala, poslušna devojčica postaje odvažni borac za slobodu. Knjiga se pojavljuje u doba kad se zapadne vlade trude da uravnoteže demokratske ideale sa religioznim pritiscima. Izdvaja se kao značajno i merodavno delo posvećeno suštinskim društvenim problemima. Ovo je nemerljivo značajna, strastvena, izazovna i neophodna knjiga. Zaslužuje da je svaki čovek pročita, zato što pripoveda istinu, neispoliranu, neprijatnu istinu, rekao je o knjizi poznati pisac Salman Rushdie. Otac je stigao u Nairobi aprila 1991. Jedne noći, posle ramazanske večere, braća Abdilhalin su uletela u kuću s novostima. Rekli su nam da dolaze iz doma Faraha Gurea i da su tamo čuli da je otac u Nairobiju. Skočila sam i kriknula od uzbuđenja. Zaigrala sam od radosti po čitavom stanu. Havija se obradovala vestima o očevom dolasku. Mahar se držao suzdržano, a mamin izraz je govorio da se čudi našem brzom zaboravljanju stvari. Rekla sam joj: "Mama, idem da ga potražim i dovedem kući." Odgovorila je: "Ništa od toga, dete, ne može ostati ovde." Nastavila sam zanemarujući njeno osjećanja. "Pričat ćemo o tome kasnije." Nije mogla da pravi scenu. To bi se protumačilo kao nedolično ponašanje. Majka ne sme da razdvaja decu od oca. Ona mu pripadaju. Havija i ja smo se zamotale u šalove i pohitale do Gureovog doma, takođe punog izbeglica. Spavali su na svim spratovima. Išli smo od sobe do sobe dok nismo nabasali na Fadumu i pitali: "Gde je Abeh?" Nasmejala se kao da je jarko sunce ogrejalo. "U Nairobiju je." Svi su otišli u džamiju na Taraveh, kasnije će se vratiti. Faduma je zaplakala od sreće zbog nas. Upozorila nas je da se svi otimaju za delić očevog vremena. Stigao je juče i veliki broj ljudi je želeo da se susretne s njim. Otac nam je pripadao po pravu prvenstva. Sedele smo i čekale do ponoći, kad se na vratima iznenada pojavio moj otac. Pojurile smo i skočile na njega, baš kao kad je pre toliko godina stigao u Meku, mada smo sada bile dvostruko veće. Oborile smo ga na zemlju. Smejao se, grlio nas i vikao: "Moje kćeri, moje kćeri, moja deca." Osmotrio nas je i rekao: "Sad ste odrasle žene, ali u mojim očima se niste promenile." Gledao nas je sa mnogo ljubavi. Fadumu nas je pozvala da posedimo u dnevnoj sobi, ali mi smo htjele da povedemo oca kući. Abeh je ustao, nasmešio se i rekao: "Ima vremena za odlaženje i vremena za ostajanje. Ovo nije trenutak za ostajanje." Imao je više sedih u kosi, ostario je, ali bio je ista osoba. Smešio se na stari način.
Zaronila sam glavu u njegov vrat, mirišući ga sve dok mi nije dao maramu. Bile smo radosne kao i svi oko nas. Iznenadna radost nas je snašla usred sveopšteg haosa, izbeglištva, boleština i gubitaka. Bili su tako srećni zbog nas. Rekli su, idi sa svojom decom. Odvukle smo Abeha iz Gureove kuće. Neko nas je odbacio nazad. Mama i Mahat su nas čekali u mraku ispred kuće. Shvatila sam da mama nije htjela da pozdravi oca pred svima. Satima nas je čekala na pločniku. Otac je izašao iz automobila, raširio ruke i zvonkim glasom rekao: "Ah, Aša." Mama je samo okrenula glavu i izustila: "Nemoj." Otac ju je svejedno zagrlio, ali ona je ostala hladna i odbojna. Mahad je zagrlio oca, bio je to tihi pozdrav, i obgrlio majku. Zajedno su ušli u kuću. Pošli smo za Abehom. Svi su počeli da viču čim su ga ugledali, pozdravljajući ga i uglas pričajući svoje priče. Mama je ostala u kuhinji. Abeh je prve noći spavao u dnevnoj sobi sa ostalim muškarcima. Probudio se u 5:30 idućeg jutra. Upalio je sva svetla i pevajući pozivao na molitvu. Allah Akbar, kao da je u džamiji. Svi mladići su smeteno poustajali i počeli da se peru i pripremaju za obred. Mama nas je probudila govoreći: "Otac zove na molitvu." Čitava kuća je počela da se moli. Mama se glasno pitala da li se ljudi mole da ugode Allahu ili Abehu, jer se do njegovog dolaska malo ko molio. Mahad, Havija i ja smo se nasmejali zbog njenog oštroumnog zapažanja. U kući je nakratko zavladala divna atmosfera. Svi su je osjetili uprkos umoru i ranom ustajanju. Ništa nije moglo da razmekša majčin stav prema Abehu. Svako jutro bi je pozdravio: "Aša, kako si danas?" Ona bi svaki put samo okrenula glavu. Proveo je 6 mjeseci s nama. Mama nikad nije razgovarala s njim, niti ga je pogledala u lice. Ipak me je budila svako jutro i tražila da ocu spremim zaseban doručak, mnogo bolji nego za ostale. Svake noći pre odlaska na počinak pospremila bi njegov tanjer, čašu, viljušku, kašiku i nož. U pretrpanoj kući odvojila je jednu policu za očev pribor za jelo. Divila sam se majčinom nepopustljivom insistiranju na kodeksima časti i dostojanstva. Nije mi se dopalo što ignoriše Abeha, iako mi je bilo jasno zašto je to radila. Zapostavio ju je i ostavio da sama podiže decu i moli za novac. Više se nije smatrala njegovom ženom. Hranila ga je i insistirala na tome da svako u kući poštuje njegovu privatnost i potrebu za mirom. Radila je sve po propisu, ali distancirala se od njega. Bila je hladna i daleka.